Sad smo u bivšoj Barutani koja se pretvara u galerijski prostor. Postavljamo radove, prva izložba koja će biti održana. Ovo je izvan prostor. A ono su kule. Ono su dve kule, iza njih je još Despotova kula. A ovo su kule koje pripadaju Zindan kapiji. Iznad ovog prostora je nasuta zemlja koja sprečava da granate pogode skladište sa barutom, znači ovo je bivša turska Barutana. To je to. Bilo je to zatvoreno nekoliko vekova i sad je ponovo osposobljeno. Prva izložba će biti izložba dece koje drži moja supruga. To su ti radovi. Sad ja sam pozvala tu. Tu su radovi. Malo, ovo će sve da bude ukrašeno kad se postavi. Ovo je vrste, ovo se zove polyarm na engleskom. Polyarm, this is polyarm. These are polyarms. Zindan kapija sa kulama 1450. godina. Ovo su Zindan kule. Ne, ovo je Despotova kapija, sagrađena i Despotova kula, sagrađena 1402. godine. A ovo su ostaci, evo, ovo je taj powder room, odnosno Barutana. Vidite kako ide. Barutana. Ovo su ostaci rimskog zida. I ovo su prostori koji su nekad bili izolovani. Ovo je bio originalni rimski kastrum, kako se zvalo. Sad se ovdje vidi tačno kako je bila nasipana zemlja. Evo, ovdje je bila nasipana zemlja. Vidite. I to ispod sve Barutane ide ovuda sve do iznad, evo ga. Ono su originalni delovi koji su poslije zatvoreni, onda su bile puškarnice ili za strele početka, posle puškarnice. Ono su delovi rimskog kastruma, originalnog, koji je inače išao 350 sa 500 metara. Ovdje taj izlaz iz Barutane, vidite koliko je to veliko, 5 metara ima zemlje. Evo, to je to.